Dobar dan, poštovani gledaoci. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Vilić zapisi. Kampanja protiv Vučića se zaoštrava. Sve je jača, sve je žešća, argumentacija je sve jača, sve ubitačnija. Odakle potiču ti argumenti koje pojedinci u ovom društvu upotrebljavaju? Ko su ljudi koji uglavnom se tim poslom bave? Pa da ih pobrojimo, nekolicinu, ima ih. Guraju se. Imamo Mariniku Tepić, imamo Boška Obradovića, imamo Srđana Noga, imamo ekipu iz tabloida. Odakle njima sva ta faktografija sa kojom svakodnevno zatrpavaju srpsku političku scenu i srpsku javnost? Pa izvor može samo jedan da im bude. Strani obaveštajni faktor u sprezi sa domaćim bezbednosnim strukturama im dodeljuje tu dokumentaciju koju oni sada plasiraju u javnost. Šta je osnovni cilj? Srušiti Vučića. Šta je fokus te kampanje? Vučić. Pa vreme je da se zapitamo šta se ovde u stvari dešava. Zašto je Vučić fokus? Prvo da vam kažem, da ne mislim nešto dobro o tom čoveku, nego hajde sada da ne iznosim i ja sve te kvalifikative, koji god da vam padne na pamet, to je taj. Ali, u svoj toj sili kampanje koja se vodi protiv predsjednika Srbije, šta je krajnji cilj? Srušiti predsjednika Srbije. Da li će se nešto u Srbiji suštinski, ako se to i desi, promeniti? Pa neće. Doći će još luđi i još gori na vlast od njega. Šta hoću da vam kažem? Nije nama problem Vučić, ni ova kamarila koja se nalazi na vlasti oko njega. Problem nam je sistem koji omogućava takvima da se popnu na vrh društvene piramide. Sistem je problem. Sistem treba menjati. Ali to nikome ne pada na pamet. Kada vam pominju onako usput kako treba menjati sistem, oni prvenstveno misle na to kako umjesto njih treba da dođu oni. Pa će to kao biti promenjen sistem. Ne bit će promenjen likovi, koji će ponovo zajašiti na vrata. Ovu vlast zaista treba srušiti. Ali ne tako što će vlast kao vlast biti srušena, nego će biti srušen sistem koji proizvodi takvu vlast. A o tom nekom novom sistemu imali ste prilike podobro da se upoznate na kanalu Denzitet 4. Sve vas pozdravljam i volim za Carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji. Živjeli.